Ih, di bengong kayak gini. Ada apa nih? Hah? Dar, Wah, cising ning ahorto. sing orto apa? Jangseng ya ada ngorto nen. Hah? Sing ning ahorto. Sing? Umah jange puon. Hah? Umahe puon. Won umahe. Ah, Ya tuh pedalam jang menjadi jam menji pulas pal. do jang pedalam. Pas karuan umah cipun. Kesing bagi jam dalam. Jani jang mau membangun lantai 2 sar. Hah? Mau membangun lantai 2. Mau membangun mas? Lantai 2. Ah, Tuh, amatnya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang. Bos karo lantai 2 tuh pulas tuh. Sebot jang. Ini kadang sebut. Somah jange milu puon. Hah? Somah milu puon. Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Pas somah cini pun. Do jang pedalam. Kesing bagi pedalam. Jang penganten ya nih. Nganten. Man penyanyi kaca juga ya. Penyanyi, Seksi men. Seksi. Gading. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. Sing ya sangat liang. Itu kesing. Somah jangan demen ngalih mitro. Yen cang lah somah itu uliang cang somah cang. Das tu ke ye jegek. Lo manung bikas yang alih mitro. Uliang. Do liang, do liang. Uliang. Do. Kesing baju uliang. Jangan demen sing ngalih mitro. Wih. Halo, Pici. Tuh. Kayak apa coba kita ngalih mitro? Sing tadi Sing nawang mitro. tawang ngalih somah timpal mitro tane. Sing mitro tuh timpal artinya tuh. Mitra ya sadian utama laba. Oh gitu artinya itu. Kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha Oh tuh. gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. Timpal perlu ya gak ngalih Timpal pangliu. Gitu iye saja. Timpalane raket aja dulu selesai sing tane Gusti Ngurah Putra. Nah, Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani kayak kali jani sing mesin dane metangi. Kengken ya ada nih nih. mana Nah, ada sama lu dah. Emang yang dane. Ih, sakit sampun. Ih, sakit sampun metangi. Iya. Ih, ratu, dak becik ke. Wau ko manahan anyang mereka ko pekoloman. Jag saup sangkol kada nu cerek lah neng. Egar manahin sampun metangi tuh. Kapan mau janji luas memancing? Nah yang gitu mau bukti buat pangobaktin pamane. Berat yang sing ada paman maka dadwa. Nah paman apel sat anggon biang. Paman gangsal waluyo anggon aji. Yang sing ada paman. Apa ya penaden biang? Punika nenten sanang pikayunin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sang Nyerwati ini punika. Suka, Duga. lare, Pati. punika elingan. Yang sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Yang sebat teh lacure bakat anggon kenah. Kayun, Mejak bungker sing payu kijel. yakti yit punika katane jati kayun. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yunitwi. Donyen mau kangen, donyen mau seselan. Biastu kenyen cacat nyen hidupe. Eceng. Perot, Cungi. nah bongol gonong liu cacat itu. Si dadiwang utama juga ya. Peh, nileka di raga dadi manusia nak lebihan utama. Paling keleka dadi Tuh, satu. Tadi cicing. dadi cicing. Nya cicing berung landas. Bah, makejang dia kan. Inggih. Nah, mumpung roseng liang meja nih len. Ini yang. Au. Ya nanti Ah. Dari tumben yang ipi jak soleh sana. nyoba dong napi. Ipi mah kebar tuh. Mau kebar nge? Au. Kangen menamung yang kebar nih. Ye orang jak mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Si. Maka bermenambung. Nah, Mangulayang di dhuwur amone. masuk.
Oh, cijak resam sajan tuh. Jun, misi kat. Dengan bulan purnama. Ye bakat damplak bulane. Kenyang bulan damplak. Mulung. Ya. Di paben ane megelebuk bulane tuh. Amat soleh nih. Boloh bulan. Mau kelanar dengan papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulane kalian di PJN kon ya gulung. Dan Nih ban di paben aja kesau. bulane. Ih, tekak sajan. Atuh. Nggih sampe Kena he. Nggih. Sing edeng Pangkawan ken Taman Gansal, Taman Apel, melaip yang ketiwangan. Oh, dan Biah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. napi Galang gulingnya bakat melekut. wata nyumpeno, wata sapunika Gusti Kurang. Tuh. Yang gitu ipiana kengkennya nih mirip Sito pada di apa paman. ya tuh? Kengken itu yang kita ngipi ke kita kengken ya artine. Becik beleng Kau ya. nyaru, banyak nguyuk. Buruk ya ket nase. Bang yang dediki di Bebanjaran iki tiang ngupas-ngupas arti impian niku. Utak kade wenten buku impian jumeh niku. Nah, yang gitu kengken mirip artinya. Iki becek pisan iki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, singguran dados dagang gitu. Dagang. Ket di pasar durung membangjahan kentene tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Oh, lanjut Dong akeh oleh. Oh, sing sinah Nggih. Yen luas memancing kadirasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh. Ini liu boleh teh. Demadik pang sajang gitu. Yen upami mungkin kalau Gusti tendas anom niki anom. Atruno. Nggih. Heeh. Makin yang makayon pacang ngeredah cewek kenten ke. Wow, jek nengok di kuri ya ngantri Pajang. pajang-pajang gitu. Tinggal pilih saja. Dojo bangi kene wak lacurnya kon bakal ngeringsun. Dan arti nih piane niki nih becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Pemadak pang sajan cara cakra neng gilingan. Sing jebetian wan metana muyak nut mono tang pangkan megelibak beduran po. Apa ya nih selah ketipale. Kene. Sing medayo cang cicing ngar cang ipian itu. Lusan cang man pula saspiat sambil cang ipi neng gitu. Modalnya nayo milu menang Ada nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pula sawu jepos ngipi boleh. Nama nandas gitu. Ipian. Ipian cang cang dados dalang nang kiyo. Agen. Tadi dalang. Ipian itu. Sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Nggih. Keto ipiane. Lampang wayangnya. Lho lampat wayange kinten Jaya Prano nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh neneng. Biasanya lampan wayang ya mah berado. Ramayano. Cupak gerantang sana. Di kengkene gamuh. Calon arang. Ini Jaya Prano lampang. Yang ngipi. Napi dados ipian. Cang ipi nang ki. Nah, selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur Jaya Prano. Kan. Tepuk lantas. Panggih hango lho nyoman layon sari sedang nyampat. Oh. Nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Mujianya nyala maso nyampat tadi yo. Biasanya sing semangan maro bangun. Di kengkene nyanyang sang sap suryo. minap kenten tapi stane mau bersih-bersih pun dumun kenten. Jam sio tuh nyakan. Maksud nyakan dumun mau bersih-bersih hentas kenten. Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggih hango lo yang sari nyampat. Jemake sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemake sampat itu. Jemake sampat itu. Oh, gitu. Oh, Pak. Yang itu marah luwung. Beli jo nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Udah debol. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan ngop meneknyo, les celanane. Panas gitu. Padahal beli nak buka lo nyen susu bang limo lo. Kena bok bisa sipan nang nyen deng-deng ai me. Pelung kulit nyen. Ah, sing gitu. Gitu tenan.
Ya iki gen ci tu. Kudu sing kedo nak. Keluar pun ci cang ipi tadi. Numak cang wok me atau suk semang cang. Ngipi wo penyamoy. Kai. Satuan Jaya Prano nak skenario nak kedo. Sing men gitu sing ipian cangi. Jemak yo sompan tukin ni Jaya Prano. Lah ta cek titik ni Leon Sari nang ci. Yo cantik cek. Kinyal niwang kan ni Leon Sari nang ci. Apa peleh nih? Tadi niwang api. Ya cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prano. Nengi. Wih. Ngangar sampah terdados tawangan. Den. Dugas tuh kene kok Jaya Prano. Tuh. Yen kene Jaya Prano long tali boleh ngai. Cang ipi. Boleh landas kedo sing nulungin jelo petek. Meh Jaya Prano. Leon Sari. Sakit kau. Latas itu sangan nomah. Ya. Boleh dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cang ipi. Oh, nah. Oh, sangano mah nuli di Grogak. Hai, Digrogak. oh Grogak. Nak lungo hijau nah ning kana. Itu yang hijau singgah ke penjara sekar. Kapal ulung. Dapat tengok Leon Sari ngepetek. Bat Jaya Prano ke sangano mah. Kemudian ketuang lakar somahe. Nah, iya bakal ngayan bener kayak tadi titik. Nisa ini Jaya Prano. sing lah saut. Bandas kedo. Lantas itu sano mekat kemo melalui ko Banyuwangi. Yai. Oh, ngelombang. Gelombang. Dan jang, Bo. Dan jang. Lungi piaca do, kengken ya ada rezeki Kengken do jatuh. Amat tuh. Wih, ngatak wayah nongklang. Itu piane tanah luo. Kengken ya. Mungkin sedenge Kengken. Jaya Prano dan nganten sarang Leon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki. Sampun ipun kaudus Oleh ida Sang Prabu Prabu. nggih. Napa astane ke sang iki Leon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Aja landas Jaya Prano kemoko Delok delok trimo Begitu. mati ya ken senggaling Jaya Prano mati. tuh mati Jaya Prano. Ih, tuh paman ngudiang tadi sebet nyedeh Jaya Prano sing nak lelampane gitu. Ngudiang tuh angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadine kengken pengerabdane. Sana ngipi dan urunganipun padam. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken lah. Marah jelek ipiane perjane buwong ngipi. Terus nak arti anak separo tuh. Man, Kengken. puniki sesampune padamipun napi wastane Ki Jaya Prano mangkin ten Leon Sari arsang ti Dedwagong dan ipunnya singnya ipun sedia ring Jaya Prano. Aresipun bunuh diri ipun. no ibu. Manahipun mangne kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangne kacunuk iri kering swarga. Ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane ne luwung. Swarga becik niki. Aduh, yang kena sing luwung ngene iki. Nggih, wong niki. Bah. Payu cang ipi. Apa ngipi wong tulus. Kok tunggal narti angki busan gitu. Yang tulis ya nunggah acale de Sang Yang Surya tekah sampai wong kel mancing nih. Terus Yang bot radio jadi lahan luas nyancok pok luasnya. luas mancing. Panian Pak ini raso cek pelanya Sangar sampai ini. Sing ada benu dini jalan jong. Mana panjang mah? Keriang nae sambil ngabonya nona deh Nggih, nggih. balsam. Balsam cengkeh. Balsam jengke ha. Pangtan anu. Balsam me. Pangtan dingin. Mau ale panjang mah. Anda sana. Ada di kok.